Ke company ke soka India ke National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL kelapan bat dawa ban pelaj no ya kejing syak dan kuna ha kemikaya State Pollution Control Board haro kejing penjabo ya kiwa kamtam ya kawa umngon dang sian kemikaya State Pollution Control Board ka dan kuna khatsan lang ya ka NHIDCL haro kejing penjabo ya kawa umngot kebadai kawa ka paunam ha ban kring ya bawan jengok kai na kejing khoi jongka Hawi keren mentaka sengi ke art penutring naiwing ajapsan member secretary kemikaya State Pollution Control Board Dr. G.H. Shermang laong bakat kum ki kendon ba hukum ke Supreme Court la aibor ya kebut bakan dan kuna ya kibapen kenya ka ai mariang ulaya tu bagabut ka tahu ya special task force ke bahir ban pelong ya kejing jurip ya kejing ti surak silong dauki bat ha kejing le jurip ke task force kalap bagi don lai tadi ki jaka ke baga company ke ti surak bat bret patal ya kendau kabla kata ya ki kiwa bat dai hlo kane bagabut ka dan kuna ya ka NH IDCL handai kelapan bat dawa ban pelaj no ya kene kuna laong balada kam seu bat pen kabut kam ban sewat bantan ya ka saying ka syari Dr. G.H. Shermang laong bakam sima apply ru ya ka consent to establish bat ka consent to operate bat kirati surak pathar bat kene ki jingle ke company kalong kum balek kenang nama bahakaru hills bat kumju hari boys ru ya yo ya kejing ujol persya ya kene company Ulai chu badang sian nak kajirang ke bakot ke deputy commissioner Kibreu ka NHIDC kira persyang baik ban len bat pen bakim le ban penjat ban penjabo kemarin handai haba kibreu ka Mikaya State Pollution Control Board kira sei ya kisaki serta kira chu syayong ngan bat syongkop Dr. G.H. Shermang lo onglo bakabur kamla ban dan kuna kebahe handai ka kasyari kira ban le kata ha keba hagiwe kijela ka NHIDCL ka syak dan kuna regi klul halo jing penjat ya kemarin ha kaju kapol ong bakabut kaju simkam habayo ini ya ginu ki kam penjat mariang ada kimi hakilat patai kubol lani lada don bawan ujoro ka keluai ban le kani kum reng iya gat kum ki ain ni ki guidelines ka CPCB ada gat kum ki Supreme Court order yengi la penkubor bangi impose ko fine to sibenta hakabai de bagajong ga NHIDCL nakong nang syab ni habok press leni habok social media namarngi kumbang IP ngi duna bari ngemla bandan hanu andre ka complain kalong ka bain kumbaga kongsan bahingi ledeng iya kano ko complain ngim apsu wod ngilai tahang ne ngi ngilak nangkong do bagami hapo Facebook Instagram ba la jabo ko ba amwan te ngidan ni tim bagi ang special task force team habat nang ginung ngi issue gi bahe ngi ha bede special task force tahang ni kase ngi pa anda kilawan inquiry kilap badan lai bentah gi jaka baka HNIDCL kala penjebo ki de gi source oi kamde bagi tiak direct link tu ndek gi source antara tu yang tu pada ke penjebo de wa amwan te hade nang tu bala bagi jeng isha halor ki evidence bagi lambar of height ni invoke no yaka EC environmental compensation guidelines ka ba thau ka CPCB hade bing ilakhan hagila jaka de ngilap ba ka total ngilap ban phai mata ka de khasan lang hande khasan la kam de jing put ngila ai por ki begin comply te hado mata kim pursue ya ka fan ki dang pan petition ki on ban wave ba ki claim la play I power ho khobor bagi ong ki ba ka MSPCB ko shukon no ki kim claim la henry ni don gida kitchen para khoit ni dang aila de ki bangin settle de gani henry lai sari si skill de kim comply kim su ngim ban sing in haban yat pedesha sing ka shiri kubare banjan kata ga de dan rai dang shan ni I ba kawa guru kham khoi nimla ong ban ong bakala khoi hari ini kita impor bangi lap dang nong komata si bon kala kham khoi tingi pa inspection ni tim jangi man ketiau anda gila ngilap ba kilas dang ban comply ta dang sian ru hapo bakhat meeting EDC Shillong discuss hills kilewan ki klem tip bangila de barile homework lupa ha to meeting ru ki denial ini kim kubur ki kim ong bagi klem la andre anda ngila sayo drone bangila join inspection ka forest ka basin bandangi like keren shu takapamod ka bangila ngidon daka sabut mende bingi shu no takapamod hang niru bingi file ni ko sabut na madam don sabut daulat mo usukot nginkut magi kata consent to establish consent to operate ki claim apply kini kam te ka sin nangkong
mentah pepet rengkat dangsian lah nang mencem tiyo kadang pagi bagi tim jong i ban lek sport Garo Hills barang i badang ke jing penjebok jaga nokrek river hang tang iru ngilap makane ke company bumjuk ada le dang men nang yo sti no di siri boy ba complain ba dan ba jing snaya ke western bypass hang taro nyimpat dia ban phabri ulai sai kin lek tim namar lam ta ke sini dan function ti hak kata ka complain ngilap bagi digiju hi jangan try gani kam dei cukup jarang kar kadai kajing lek kanang ben kajing bom senyong ndrei ubri ulak ban kala sin ndrei bon singam de kajing kala kajing lek kanang dan bok man ta sini dan ni ka panjang discussion bigong river pollution ni sengo komen sikadai bo GM jong ana cek siro misil bentalang tel se hadu khadwe him la ban ya fan ban ya show ben ni dan kami common platform la da kidan common ban ya ban dagalati ka babek kide ban bu lada kim dan kaman ban la ni ban bu ding ngi ban sing ha ban ya je gelati le jom kita ka dega jongi nama katon ki phone bala bagi ha ban bu ndai kum ko kot bala ban PE pin dapat je kini ke ju anya HDCL hakiki ju ngas pu ai ma chal ro adok handai arpro kila fine ga ngi yum de ko kot ni ha ban bu ki norms ki dan ko kot kam dan limit kala pan fine kalau hata karkom kapamur kini kedai inisial hantai deki kim comply ini kim parwas tiaban board ki kandon jongi ngindang ya jeng kata ni haban jadi principle of natural justice